So is me se Tawana maramba ha mi fo dnéitjin ag sami an an olchai ag sami dínamh bíorla cydach ha mi gopad ag BBC Alpa bam gwiam. Va na parent an acam dírich a géri gyn bí ceangal ac un gw eich trí na halpa na a luas étan seo. Se párs mód an be acam a hawn a hef opad gwhari mar hirs mi bí ma gopad son BBC Alpa fo am gwiam cydach va mi gopad sy'n byn sgol acam na a bhaim na sóga agus bí mi a gopad ag féisi néitjin ag an jerry seachdain na dhéanamh Sheachdain sa Gaelic cydach ha an piúd beca acam ha Gaelic eice so bhí sin gachlach an san taig cydach. Ha mi smentin gofel a Chothrom a bhí brín Gaelic or mar hirs mi se párstin eich trí na halpa hawn so ha gyma Chothrom iain cydach ha ufsoch ma dírach a bhí párstia córsnach ha an córsnach na Gaelic dírach scanneal so ha mi gyma prósel gofel mi an párstia ha mi smentin gofel a gyma dírach son a hula dunne so ring dunne sy'n bhí a tín awn. Rain mi documentary quality BBC Alba a bha mi ein Afro-Gael is mi ein cymryd a hwyr mi amach mi ein na Gaelic mar hirs mi tron parent an acam ag dírach yn sgilach acam sa ceangog yn na Gaelic so fa sin ufasach ma cydach a bhí cleintín na sgilach yn fag dunne eile. Ha mi gyhari prosel mi ein na rytan a rain mi sa fod na a bha mi na soige se párs mór bethe acam a fashion. Ha na parent an acam fó Zimbabwe so bí it a brín Seanas an tai so sy'n osa a hullerud a tuk sin ach ha fi mi gafrín tar ítir. Is dal yn fachgal sona dírach son in Kiel a mi smaidin gyfer ryd ma talichtje so is dal yn fachgal sin. Gaelic, do Chànan, do Chothrom.